Commander Vutha, vuthuza mfethu, sikwazi unjalo vele. Uyakuthanda ukungihlokoloza wena, uyakuthanda ukungihlokoloza Commander, ngingafuni ukukhuluma. Lento mina nawe nabanye abafana nathi abazibonayo. Ngoba usungihlokolozile ke mfethu, ithi ngikhulume ngoba mina ngungindaba zabantu. Bona laba abantu bahlala bebulala abantu kwipolitiki, bebabulalela izikhundla, bebabulalela ukuthi abakhulumi le language yabo yokuthengisa. Ukhuluma kahle uma uthi abantu baza kubulala, baqede baze esifeni sakho, bazokungcwaba just to make sure ukuthi ngempela simqedile simlahlele phansi. Bacabanga ukuthi ngoba bangenalo ihlo lesikhova ababoni, bakhohlwa ukuthi akusibaba bonke abangenalo ilihlo lesikhova. Sikhona thina, sibukele sibhekile. Ngibheke i-sitting lapha kwi-funeral. Oh ya naba ithi ngiyibeke kahle strategically ngoba ke angifuni ukusuwishwa ngababulali, ngoba manje sebaza ngisuwisha beyazi ukuthi bangithathela nje yonke into, bangiginsa, angisenalutho. Baza ngisuwishela nje ukuthi bangigeze ubebebe ngiye ejele, ijele angilisabi. Kodwa ke ngibhekile lapha besinabo phela labantu kwagogo, sibazi kahle ukuthi ubani ubani. Siyabazi, asiqale nje lapha kwi-NDZ 17. Ubani owayeyimeya yaseGruleni angahlali eGruleni phofu? Wayeyi-deputy minister. Ngalesa sikhathi ama-deputies ayefuna ukuba ngominister, eketula abominister, esayida noRamaphala. Wasuka ebu-deputy ministerini ehwaphilizile lapha yakwa-industry, kwa-trade and industry, hhayi abantu